Dobrodošli spet nazaj na Džunglin kanal. Tale video je verjetno years in the making, ok? Ker bom končno govorila o nečem, kar je bilo ena taka dark spot in my career or whatever, ampak dajmo govoriti o mojemu OnlyFansu. Oh my god, I love it. Zdaj, en artikel sem najdla na netu, ki ima naslov: Nekoč prva youtuberka za otroke in mladino, danes ima OnlyFans. Ta človek po mojem misli, da piše za, ne vem, fucking website. Zdaj pa pogledamo, kakšen je ta artikel, kaj piše spodaj. To je napisal RGFXH. 24. januarja 2022. Ja, zelo dolgo sem odločila s tem videom, ne vem zakaj. Glavno napisal je, kaj je solo. Ne vem, zakaj je naredila tak preskok. In res je, jaz sem takrat odprla svoj OnlyFans. Yes, OnlyFans imam. In danes ga bomo pogledali, ok? Dejansko bom šla na svoj OnlyFans, pokazala vam bom svoj content in če vam moj content všeč, se lahko subscribate, pomagate in bom naredila še več contenta na OnlyFansu. Ali dajmo prvo prebrati njihove odgovore, preden damo the big bomb, kaj se sploh dogaja. WD40A je napisal: En moj sodelavc je nekoč dejal, kaj bi počel, da ne bi bilo treba delati. Ja, well, v bistvu, who wouldn't? Da če ne bi bilo treba delati, pa če bi se imeli denar, that would be a fucking amazing thing. To bi bilo res awesome. Kutko je napisal: Si fauš, sej eni imajo tudi stare babe radi. Pej še ti v akcijo. Imam pa eno misel, ker dejansko nikoli nisem govorila, hotela sem jo dati na Instagram, pa sem si pa pomislila, ampak, a je kdo opazil, da si vse punce naredijo OnlyFans preden so stare 15, oziroma preden se jim do konca razvije prefrontal cortex, ki je odgovoren za rational choices, oziroma da postaneš malo manj impulziven in racionalen in začneš obžalovati neke svoje prejšnje odločitve. Is it just me? Da je OnlyFans ena taka stvar, ki si jo punce naredijo pač preden so dejansko... Mislim, tudi Mia Khalifa ni glih najbolj zadovoljna za svojo kariero, a ne? Verjetno je to najbolj tak famous primer obžalovanja adult industry. No ja, ampak malo pa še vedno more delati. Mal me žikati in kazati domine v kamero, pa tres z joški in ritko. Oh well, ko bomo pogledali dejansko moj OnlyFans, ta komentar ne bo imel nobenega smisla. Pač obvious je, da so vsi ti ljudje samo kliknili na artikel in napisali, kar si mislijo, čeprav nimajo pojma o ničemer. Denar brez SPB-jev in obrabljenosti. Čez ekran se še očitno nobena ni znucala, ne okužila s SPB-ji, a ja, spolno prenosljive bolezni, ok. Ne vem, če bi se jaz lahko okužila z spolno prenosljivimi boleznimi, glede na svoj OnlyFans page, to bi bilo zelo worrying. Moja bi mogla iti veterinarju ali kaj takega. VD40, oh my god, sploh nisem razumela. Ja, ampak pismo, če je to edini način, da nekaj zasluži, je pa tudi žalost. Sej vem, da smo vsi ki se na en ali drugi način prodajamo, ampak da se punce na začetku življenja spravijo na en tak nivo, ker na bolje ne bo šlo, ponavadi gre samo na dol. Tudi če najdejo nekoga, ki bi jih preživljal, se ponavadi konča hitro, včasih tudi kruto. Oh my god. When you see my fucking page. My god. Jaz upam, da bo še en forum tole povzročilo, da bojo spet začeli govoriti o tem, ker I love this. Mathias, že na naslovni sliki kaže muco. Mislim, da tale tip ve, o čem govorim. Ne, shit, zdaj ima novo sliko imam. Ta tip definitivno ve, what's up. RGFXH, naj izgubi podporo. That did kinda happen. Pač kind of, ja, nekaj ljudi je šlo stran, ampak sam zaradi tega, ker itak niso glih pogledali, kaj je point. Ampak mogoče zdaj dobim nazaj ljudi. Please, please, please. Dodatni cash ne škodi. Dosti bolj moralno delo od politikov. I love it. Vedno najdejo nek način, da pride do politike, ok? Vedno. Nekdo, ki dejansko ve what's up. Pol je pa anonimno 9444 napisal: Madoniš, prav nihče od vas ni dejansko plačal za njene vsebine, jaz pa sem. Punca objavlja svojo mačko in mislim, da v njej primernem stilu dokazuje, da čist noben od vas nima pojma, samo pljuvate in pametujete. Well, there you go. In pa je vse nekdo napisal: simply simping. You have no idea what's going on. In pa je napisal: Look, my man, figured me out. Haha, res je tako, vsaka ti čast. In vsi prej tako pametni, utihnili so. Všeč mi je ta poetično. In vsi prej tako pametni, utihnili so. Sicer tukaj manjka vejica, ampak
Punca hoče, da se govori o njej in tudi z OnlyFansom je to dosegla. OnlyFansom, ko je. In tukaj pridemo do konca te sage, kjer bomo pokazali moj dejanski OnlyFans. Jaz sem se začela isto poetično govoriti kot ta tip, ker I love him. V glavnem, tukaj imamo moj OnlyFans, ki pa se zelo prijavim. Aha, ok, še imam login info. Yes. Zdaj imam 5 messageov. Let's check what it's all about. Also, 179 srčkov. 8 folka še vedno supporta. We like that. In 18 fotk imam. God damn, she was Ok, tukaj imamo moj page, v glavnem, jaz zdaj upam, da YouTube ne bo tega videa cancelal. Ampak, dajmo scrollati dol na čist prvo objavo, ki je bila Are you ready? In 60 folka je napisala Bring it on. Kar pomeni, da je 60 folka no-liferjev, ki imajo OnlyFans. Mislim, da so mi zelo razočarani. But hey. Prva objava, jaz ne vem, kaj ste v mene pričakovali. Ker sem ful govorila, da je pač da bo moja muca, moja kosmata muca na mojemu pageu in there she is. To je moja Luna. In to je to. In pojava je dobila 42 lajkov, kar je verjetno največ, kar je post brez riti dobil na OnlyFansu. Pa zdaj še tukaj nekaj komentarjev, samo očitno jih je nekdo zbrisal. Ta moj OnlyFans ni kje so zdaj objave? V glavnem, popolnoma vse objave so samo moja mačka. Nobenih nudzov ni. Oh my god, she's so cute. Tu sem še dejansko pisala nekaj kao spisek, da ima ona OnlyFans in I love it. Lej, moj OnlyFans page je najboljša stvar na svetu. Jaz sem tako ponosna na mojo mačko, ker... tukaj sem dejansko šla na stream od Perota Martiča, kjer sem imela fotko, da me naj followuje na OnlyFansu in takrat sem dobila tokenga folka. Pač dejansko bom pokazala statistiko. Ne vem, to lahko kažem, ampak... People are stupid, ok? Sam to. Pač, zaslužila sem Jurija $600 s tem, da sem objavljala mojo mačko. Get on my level. You cannot. In še vedno je folk subscriben. In I love them for it. Pač, če je kdorkoli še vedno subscriben na moj OnlyFans page, you're the real MVPs. Upam, da so vam moje objave z mucko všeč. Upam, da ste največji Luna fans out there in da imate samo s tem razlogom OnlyFans, ker če ga imate zaradi česarkoli drugega, I have bad news for you. To je to za ta video. Dajmo še malo Luno gledati, because we love her. Pač, look how cute. Oh my god, no. Pač, come on. How can you not love this? V glavnem, to je to za tale video. Upam, da vam je bil všeč in upam, da smo mačken clearali my name glede OnlyFansa in da mi zdaj verjamete, da nikjer ne objavljam svojih nudzov. Edini človek, ki bo kadarkoli mene videl nago, je Jure fucking Tršan. Stop. To je to. Hvala, da ste gledali. Če vam je video všeč, dajte en like, da se subscribite na naš kanal in komentirajte kaj in followajte me na OnlyFansu. Thanks. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Ciao.